Makanya kata bapak guruna atau pandrita layoki asanna alena panguluta khalifah Umar ku watak kali dengan memakai jari telunjuk. Jadi lay patami pak jalok ko langit-langit. Nah, ini apa yoki papamula peluk pusi nigi baca ya tasabde na malaika ay namo pa de gan nabusaway o kutasi dosana ang katina dampeng ko Allah taala. Ya pe kong ka makibo ya tasalam de na tasusu amala madicen. Kelebihannya. Jadi tak apa lagi cek de ero dito na malampi dito na mapunco sisan. Angka hadis na nabita tapi hadis qudsi biasanya hadis qudsi bu langsung puluk ko Allah taala laku nabita jadi teksnya dari nabi tapi itu makna langsung dari Allah kania kurang kania tapi langsung puluk ko Allah taala biasanya hadis qudsi. Maka dari Allah Ta'ala abshiru hadza rabbukum kada fataha baban min abwabis samai yubahi bikumul malaikati yaqulu unzur ila ibadi kada qadaw faridatan wa hum yantaziruna ukhra. Maka dari Allah Ta'ala napodangi malaikatnya sebenarnya ya hadis perlu juga jelaskan maka dari sahabat kanang kawat tu nabita tudangi oko ilalan nama sigi palawangan na mangaride si bawa isah jadi rawat tuero palawangan na mangaride si bawa isah tudangi sahabat tajam ni waktu sampajang isah mandari kapan ngidi makotoro di kuraki masam pajam mengaribi deta rewa jadi angka tau rewa angka tau boleh jadi angka tau permasam pajam mengaribi mak de inlo bolana kah angka tau nasa sahabae napai boleh jadi rawat tuwe tapa angkai nadita masu boleh bolana pak bolana nabi tepade ya benerin nama sigi nonroy jadi kau tamai masu boleh bolana langsung tamu masigi jadi masuk nabi tak boleh bolana nalilingi pakaian nalipana nasabari tita capa utuna maperi-peri nabi ta maka dia korohan desa tak pose-pose nabi ta agi jero sendiri ngos-ngosan maperi-peri nabi ta langsung napatulak ka dua utuno kuyolo na sahabat na rosi pulung-pulunge napa pakanjaki tu dan nabi ta napai makada silalona angkay pong Allah Ta'ala Mario Marano Mario Marano pong Allah Ta'ala napodangi malaikat na makada itay ro atakku aga nasa nabita nabuka ipong Allah Ta'ala pintu na langina gara-gara iko manang angkay tudang ko matajawat tu sampayang kita paham hakikinya hadis maka dan ia na angka tau tu dari masigi niat na ko pure mas sampajang mengeribi namun roko masigi na sabat niat na tajang ni sampajang isay ia na tu tau ibu karap pintu langit ia to na tu tau lay rampi madi cengok ko pong Allah Ta'ala kuyolo na malaikat yang ketiga ia to na tu tau malak dani nabita jadi talu talolongan nomor side lay bukarangi pintu langit nomor dua maka dia pong Allah Ta'ala napodangi malaikat na itay kerotak kuyaw lihat hambaku puray makasibiang natajang ngopi pakasibiang nasabari pamasena pong Allah Ta'ala na paturong napa makada nabita itulah hambaku yang umatku yang aku cintai jadi ya ko meki ipojok ko nabita meki nilaw doang malaikat ibu karep pintu langit lolonga baraka ya ko puraki masam paja mengeribi ajak tasalim sigi
onroki mata jawat tuh agi mani ipi kau meki mengaji ki tapi si kanjak na kotulai asam pajas sunnah ki anarakan namanya sholat sunat awabin ya paya tu awabinnya dua rupa angka capak na duhae angka to palawangan na mengaridi si bawa isah tapi dena sapaka mana tau pandrete oke palawangan na mengaridi si bawa isah angka makadatannya awabin itu angka to makada awabin tapi dalilnya yang paling kuat itu capak na duhae biasa ki masam paja sunnah duha tate 10 liwa macawe ni loroh iya na tu makan jalada duha iya na tu duha makan jalada nasabak dua fungsin nah mancaji awabin jadi niat na sampaja sunnah duha tapi posisinya sholat itu awabin disamui sange awabin pada koto mas sampaja 10 2 tahun tanah ya dampengi dosa 50 tahun tanah ya riasan awabin iya aja tak kadai makundru-kundru nih sampajangnya pak capak namanya iya na tu sampaja duha makan jalada capak wetu iya kotulei tapi sakang iya kota me duha pas awal duha tapak sampaja sunnah ki don rakang duha ternyata suruk ya duha ya ku suruk liang jadi sholat sunnah duha 2 rakaat pertama ta baca kupura kimak baca Fatihah ayat kursi ke 10 tanpa lama ayat kursi to iya ayat pak duka setan tapi ingkat tu setan dia ni tahu ayat kursi jadi kita baca kamai ayat kursi nak pakai lau matinro naganggu ki setan maka mana kemana na pura nak baca ayat kursi dan dia mau pada apa aja naganggu kak dia mau pi matinro mataku biasanya kesalahan tak nomor si di deni sampa onrong ekotome matinro nonro ya tu jadi ya tu tahu sitongan na Arab dasangnya dena tandra isetang alena tandra isetangnya tapahannya makanya namo ta baca ayat kursi dek tonulai nasaba okiyawatan monro maka dapuran ni baca na mak baca ayat kursi na dia na memang dek na ini tandrai maka dia setangnya memang tu kaje lari na dia na cocok pa ikut tandra ka makanya ia koto arat dasang toma koto pesat di tomoto ta sampai yon rotak membaca ta'awuz si kanjak-kanjakna membaca kulon surat binas atau ayat kursi sampai yon rongi enak yon riliu insyaallah. Yang kedua angka tujing lebih tinggi kekuatannya daripada kekuatan tak dene rulle namun baca ayat kursi nasaba ia rotapa dena pada itu malam-malam mai tapa ini baca ayat kursi maka dia setang jinge dewi tahu ko ya sekak naiko makanya kata papa guruna atau pandrita layoki asanna alena pangulut khalifah Umar kuatak kali dengan memakai jari telunjuk jadi lay patami pak jalok ko langit-langit nah ini apa yoki papa mula puluk pusi Umar bin Al-Khattab dia naganggu ki tulat tu ele tapi yoki bahasa Arab dia yoki bahasa Indonesia aja tak ada Umar yoki bahasa Arab itu yang paling bagus cepat dia naganggu ki iya jadi ulangi memang jadi iya ko masam paja sunnah duha ki ripa mula watue jadi misalnya makwe tetek itu natama duha jadi pas jam 7 atau jam 7.15 jam 6 sekarang ya ikut tetek anak berarti sekitar jam 6.15 sampai jam 6.20 berarti setengah napi itu di mau pejamah duha di awal 2 rakaat tajamah jangan 4 2 rakaat pertama sesudah Fatihah terbaca ayat kursi ke 10 ia masuk rakaat kedua anak kulu Allahu ke 10 hadis ia rubu
poluk ko alena fangulut ta Anas bin Malik. Itu hadis marfu, biasanya hadis marfu, hadis yang langsung disandarkan ke Nabi. Dina ko sahabat langsung ko Nabi ta. Jadi narampe Nabi tanani gini gitu umat 2 hari pamulawat tuwe. Nah baca surahnya adalah ayat kursi di rakaat pertama 10 kali, surah Al-Ikhlas 10 kali rakaat kedua, maka ia tu tahu pasti ya masih ukupong Allah Ta'ala. Nah, itu jadi ia narota jama kode itu tamare palada tu. Tapi donra kami aja tejami apa? Ya komeki pak ganda ya pak alengi jadawat tu. Misalnya si jang napaki maduha si pemang. Ya jadi kita pasti sambungi. Maka dia jama 2 pura ki beres salat napa siki maka dek dipisahkan. Ia narona makan jala dak kotulle male capak na duhae. Jadi ale jolo 2 pamulanna na patala anna capak na ganna ni ruwa. Ia ro annang ni capak na mancaji awabin Tapi niatnya duhamo cuma fungsinya itu awabin. Ia tu ampai maka da mega tu salah paham maka da ia riasangnya solat sunnah awabin, solat sunnah taubat. Angka tu maka da awabin, angka na maka da biasa tanai ka kada kega ni pala yolo. Apa kami galada sana nasang masam paja sunnah taubat ki ka ustaz atau masam paja sunnah awabin ki mana sadena pahangnya tahu ia sange awabin bahasa Arab awab kembali tau rewa kisah nih maka tau rewa magini asa rewa na sabak pure masam paja subuh metalada waktu dia kasampajang na jama linona kang agay bigaw mabalu masasa masering kada jama to iya ro tawe ka dia kasampajang mapamula pura subuh kan Mita dia tu masampaja melo anak jam bahkan hampir 7 jam di situ. Iya na tu ampai ko tolo masampaja ngoko tu ko macawe iloro ya sangi awap tau rewa. Na sabak pura na salay waktu sampajange dia kasampajan dia pada ko mangaribi sa si cawe kang. Jadi mabela jadi rewa ilo ko po ang Allah Ta'ala rigaw angka na masampajan dia na riyasang awap. Ito tau rewa magi pe nang kato maka da sampajato ba. Fungsinya ya sampajangnya pas susudosa selama 80 tahun yang payasa sampajat toba jadi fungsinya nalagga dosa 20 na tahun yang payasa sampajat toba ya to simpayasa sampajang awabin nasaba rewa ki lo masompa ko po Allah Ta'ala nasaba to marepo ko jama-jamalino na to rewa yan na riyasang awab. Jadi itu sampaja sunnah awabin maka day awab nasaba taun na ya to siro na maka da tauba nasaba fungsin na tapahan nih jadi ya mo sampajang awabin ya mato sampaja tauba fungsin na mi mancaji tauba tapahan ya jadi aja tak kada kaya kan jolo ijama sampajang awabin ke sampaja tauba iya mo sampaja ni ruwat na susuni dosamu itu kuncinya. Jadi ya mas sampaja ko ketuati iko na termasuk dianggap awab orang-orang yang kembali kepada Allah. Tapahan itu? Padami ko mangaribi isay mania sang awabin nasaba syeso ko makareso iya mangaribi isay aja namo rewa lo bolamu pasi kan cede betul na dinagan na si janah aja namo rewa jolo salen gitu jama-jama linomu fokuskan diri untuk ibadah tak kalian kesampaja si cabe kalada ya nariasang awabin kelebihanna yona hadis qudsi bacangi maka dari puang Allah Ta'ala terotakku podangi malaikat malaikat terotakku silalona pura makasiwiangi dena salairi ro bolaku natajang ni pakasiwiangi temang ipure masampajang mangaribi masampajang isa dena salairi lai bukarang pintu langit jadi ako meki itarima dotta palawangan na mangaribi isay makan jalan di yon remilodo nasaba puang Allah Ta'ala bukarang pintu langit na iya tu pak dongang ila tu aras na iya ro aras yase
Jadi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, lalu langit ketujuh. Angka mana tuh malaikat monrongi pintu na lagi nangka mana nabi monroiwi. Jadi aku tak buka itu pintu na lagi tilodong berarti langsung tembus soko aras. Iya ko dia na tak buka sak barak ki ataja ngi letuk so kami si nape lapor. Gitu kamakira. Jadi angka tuh tahu ibu kar pintu langit. Kega tahu pure mas sampai jam mengeribi monro masih gie angkai tajang sampai jam sampai dena rewa kecuali monro mak gosip melomi rewa tapi monro mak gosip ai dena lolo gak tahu make itu pak dena tajam tu sampaian mak gosip mi itu aja jadi dewa kada sinin dah tahu monro masih gie buka pintu langit belum tentu aja kami sikap ini nasan jok berewa angka nasan lu curi takut hai deh kak pintu neraka kami buka orang itu jadi apa hange makanya iya naro pentingnya ya sangini ya okui lalan apa kasiwiannya nasabak pada monro masigi wadi jaji cik di malolo ngepamase cik di dena lolongan nasabak niatnya pasangnya ya jadi ibu-ibu mana mi itu ibu-ibu mereka kasih nasabak mega urusan nah iya merepah karena memang kewajibannya juga untuk anak-anak dan keluarga jadi upasannya iya ko angkat tugas tak makada napa je iya ambo anakku mandrus tas kopoli mas sampai jam mengeribi rewat ni aja na ton rumah sigi aja tak ada lagi lo niko kayak mon rumah sigi de ko dega ada pas dia ngangi madosa ki nah, makanya ridhohnya suami juga itu adalah pintu surga iya. Jadi yang kata tahu ibu kareng tanya lalu pintu lagi ibu kareng pintu na surga iya kalau suaminya ridho iya. Jadi itu di makun raya loki masigi mak berjamaah engka tuh hadisa na nabita bu hadisa na nabita maka day nabita iya tuh makun raya makanja kokui bolana mas sempajang angkalin ya makanja kokui bolana mas sempajang ya kokui bolana lebih makanja kokui lalat bilik biasanya bilik kamera toh tapi yang kesambungan lah jika wanitamu ingin ke masjid jangan kau larang kesambungan hadis saya cuma mega mitau dia baca roh sambungan lah kade makade na bitta makanja tu sampajan na makun re kokui bolana ya kokui bolana lebih makanja kokui lala kamarana tapi ya komelo masigi makun remu aja mastegi na bitta makada napa sap na makun re kami na makanja ya timun re jadi ti di makun re ko masambus sapki tasambul layoloy aja tasambul lomon re jadi penuhi wijo sap imon re napai sambungin layolo jadi aku mas sambungi yolo na sap monre tonri mas sambul la yolo ya to situ ko arone yolo yang makanja tapahan nih biasa na sap agay tonri yolo ti monre yolo ay madodo tu sa di ngapalata iya iya komeki matan repalata imonri pade tu apalan na sap na rone yolo nah cuma di aronewe angka aturan na cek dek pitu tahu imonrin na imange ia tu onrom makan jalak dak tapi aja tu si tabat kalau tato ngokoro kali katapu aja tu si na sembara maka doko na onrom maka baloi kon ahnya de salah kai imange ni kami patuju ya, jadi itu teh pitu oku imonrin na imange itu orang istimewa eko pura ya tu pitue lau kanan nih ashabul yamin asanna jadi okwe monri naimangi lokor ya roma kanja korone ashabul yamin napa ashabul shimal nah itu ya ampai kota maka masigi tapawala kanan dewa kubara dewa baranyok pak mitau kak mancajimang iku isu rijalo ka ngaonro tata kala si lo bendreng wale kanan karena itu ashabul yamin napa ashabul shimal makun raya imonri sebelah kanan tu makanja tabahan ni budi tapi aja to si talo kana mana nalo makiri
Oh pangewani makada aku na mula makada cewa ya aku kak bemunro ini aja jadi selamat tidak iya ko penuh nia ro sebelah kanan sambun ni kiri jadi sak pertama itu masih ada istimewanya sebelah kanan jadi sebelah kiri nomor 2 mani itu napal sab imonri makir pada itu ko makunri mak bere jama iman na si makmun na to si lempumi ko mak bere jama ki di makunri ya dia itu na yolo imata si lempumi si disapyon roy tapi monritang nga imange dia na mariolo si lempumi jadi ko misalnya taluki mak bere jama tapon ritang nga imange tapi dia na yolo monro si lempu i jamaana makmun na ya ko arone namo si pak dua mi tatati si sela yolo iman na tapahan itu pak iya si lempu ki ko idi ko makun raya iya kalau jadi imam aja nak kada yolo ko napa kemudian dia ko iya jadi lurus itu kemudian engkau cek perlu tak lebih ngerabu aja tasamang imangeno kusuju jangan bersamaan letu pi imangi yawa kon rasuju na napakino iya yolo kamay tappa na imangi kang kay mamalolo yo poy mata ka malolo ya ko tahu mata na poy maka Allah lolo letu ni awai di itu namanya mendahului imam maka de imam ko tu bahaya to napai matulak ketitimen re Allah napai napakajaki stanau tunang kanita yase tato tajang hi itu ndak boleh nasabak magai pak bere jama ipatokong nyokui dalan naraka ia layolongi imangi jadi pak bere jama lay jami ngokui dalan naraka ipatokong itu pak bere jama layolongi iman nah makanya takaleng kepu imang iya di imange tasalama kangi jamaata jadi aja tak kada Allahu Akbar ko dia teletu yawa jadi ko makadaki sami Allahu liman hamidah tokopi napa makada sami Allahu liman hamidah nopi yawa melopi letu yawa napa ki makada Allahu Akbar jadi usaha kang itu liolo igara kata na kata bereta supaya kang kami itu tahu macepak angka nape makada Allah kapan wih mana kemana tahu mako samana lalu iya ro angka itu tahu mako tuh jadi supaya makadai gurut kalisiden ring almarhum kabesa bang kali ngacara mana makada iya ko jamaamu melo matoro tau mega ega tuh madari topi tak kalupa jadi iko na imangi maculengi alemu supaya aja na layolok ko makmumu apa iya ko imangi matoro iya le na cik dimia toro iya ko jamae makaiga nang katau patak kalupang ang katau tau mapat dinu tu natato tulina tajam ni pan napi rokok itu tau makina tu madari liwat lasina iya ang katau tu maket tasuju na nasa menyamasa dinasa ko cek dek man itu dah iya jadi iya na rupa sangangi maka daya diimangi nopi takada Allahu Akbar ya tidi mamunge letu pi ulun na imange kolan onra sujuna napakino supaya dia nilai yolong makotoro ko makadei malampu pi imange napaki menrek dia nilai yolong ko makitu kemudian ia mega salah ia ko mak bereselengi lo atau imange ajak lalu tak bereselengi di aja tak beresel ko mak beresel lo to imange mak beresel pilau abiyo napaki mak beresel lo atau kapan mas samangi mak beresel lo atau talayolong itu imangnya sana jadi iya mitu nadene layolong imange ko mak beresel nilo abiyo napaki ini mak beresel lo atau tapahan ibu di
Ya kok dia paham iman rasa gitu. Gitu. Ini untuk makanya majelis taklim memang itu penting Bu. Jadi tawah maka do makiro kaidan. Iya. Jadi apa dua telu tu hukum oko sampajange memang perlu irisan. Termasuk itu Bu. Ya sange masabo narekodeni dapi imange rokok. Pahamnya? Jadi ya kolet tuh ki masih rokok ni imange aja langsung rokok kata berek ki jolo Allahu Akbar apa langsung rokok aja tak baca Fatihah. Iya mikode panano ulu na tokon na imange asalayani salamat ada pimo pimange rokok masamani menre tokong deta sabo ya. Jadi ya panayasa masabbo iya tu jamaah na makmunge na rekode na dapi rokok na imangi. Tapi aja tosi ta langsung tama rokok imangi langsung Allahu Akbar. Dia na takbiratul ihram salah gitu. Dia na tamai sampajangnya. Ya tamai bijolo sampajangnya dengan takbiratul ihram napaki langsung rokok. Tapi ia ko sampak ki baca Fatihah malas siko silalona morekeng napaki kata derek makota perroko imange aja jo taroko idi ta baca Fatihah tapi ta palas sibani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin napaki roko Allahu Akbar. Aja na tatajang imah kada aja na takada rokok bana langsung salaman ka waktu tamak baca Fatihah wat ditabaca tabaca napaki rokok. Itu jadi tapahan itu. Tapi ya kode gawat tu mak baca Fatihah langsung bani takbiratul ihram napa rokok. Maka semangi maka de imange pole rokok na de ta asalayang sanah. Itu dua dalilnya. Angka nang kasih di sahabat Bu tapi aja mau takori dia. Nah mak kalasi tu matu tetoga atau kalilian nakedona angka sahabat na nabita nasad dingin nabita masampajan nih mau peri-peri nengerangi maka do dia nawat di palit tema peri-peri ko terlambat dia tu nang kai di talari ko terlambat ki aja talari naten nabita natengi jadi maka dia ko terlambat ko aja mau lari jalan sebagaimana biasanya. Apa itu mau lari nak curi ko setan dia mulai husu kata derek iya sebab memang kan gitu jadi jalan sebagaimana biasanya ya rosaba aja kan nih pas kak deka pintu nah tak buka ba memang kota masih gitu nabi tahu mai sahabat pas okui pintu rokok inabita. Oko ni royolo na pintu tama kata dere na perokok pura mani rokok na pajoka jadi rokok joka rokok malala lokoro kesapel ma tato masamu pura mani ma beresalan nabita napa pak itu nabita mukjizatnya kelebihannya pandangan ke depannya sama dengan ke belakang. Jadi kita lo munrina. Jadi dia nai munri matana Nabi tetapi ini teh munri. Makanya itu ketika Daksur itu mengikuti Nabi tidak pernah balik. Nasabak naita memang. Jadi ni seru Nabi ta purana mak bersalam makai Nabi tani ya rona rokok napa joka. Maka dia sabak iya ya Rasulullah mi tahu ka asa di ko masabuka. Nanti nang kasih terlambat napa ku terlambat makai Nabi tadi mudah hati sampai jangan. Berarti boleh. Tapi aja mau takon rudi. Maka dah siapa tu teka tu patu sampai jam makalileng pada tu macici itu jadi iya gitu. Jadi itu anunya boleh itu boleh karena ada yang pernah melakukan. Pada itu mas sabo biasa bu angka mau biasa untuk pakai dan saya tidak mengatakan itu salah karena memang ada dalil. Iya biasa teh mas sabo ibu lagi kode itu Abu Hurairah mana tuh rubai itu nama rubah jadi kau terlambat ki misalnya matanga mas sampaja terlambat terpelai kode ya rokai sudah peta tapi penreka jari makohe
betongan na dua neraka nga salayako. Itu ipipin mereka jari mako tak pernah bala. Allahu Akbar, nabala suju. Jadi ang kami mangi mak baca rokok alena suju nalalungi napa nadapi napa masamani mak berselang makor pamulanna. Tapi Abu Hurairah terlambai laiko deh ulipin mereka ni jari maka dah salayako dua deh na curi mo ina bita pura mani mak beresalan nabi tanapa maka dek tambah ini maparotes ya sabak podang nabi takada angka sijek makalelek do magian angka imon riba ni napa na sambungi dena bala yon nak makanya nabi tawe ya tulat di makanja. Sehingga itulah yang berlaku sampai hari ini. Jadi yang kakama tahu teruntuk oleh panglima sampaja na bala ijolo apa asal yang siraka aja takkan kata tahu salah lagi angka memang mo tapi makanya nabi tayana lat di makanja nareko acuri mangi pura pimak beresal langi mangi lao atau lao abio napa ko makat de iko male. Iya. Jadi yang itu ketemu sampaja mengeribi bu na asal yang siraka kenapa sirakat apa matahaya kita kako salah yang isi di kat dua rakang berarti rakaat kedua napai di sirakat tu matahayaki. Jadi aku tu makan desima tu matahayasi mak tanya baca purang purai matu itambah ci di matahayasi ki kan makiro mega tahu salah pahat tu nasangi ko makiro maka aja matahaya langsung nomala dua tidak. Jadi itu tahaya pamula tak dini rekeng. Tapi lolongan ngapalang. Jadi ia ko salah yang ngisi di rakaat kedua matahayaki atahayaki. Tapi itu sebenarnya tidak terhitung. Tapi lolongan ngapalang. Nah, jadi makan deki matu imange malai rakaat ketiga na imange matahaya situ. Atahayasi kyo karo. Napa itu dua rakaat ngidi. Akan deh nikmatuk malai cik dia ro ketinggalange napa siki matahaya pacapurang. Jadi telun rakayun rui matahaya aja tak ada kapatu tahaya deh makotiha itu. Jadi makoroy ya ko tadapi kenro tadapi sampajange mesti takbiratul ihram mana jolo suju imange tadapi maka daw suju itatamu masih tatat ko sape takbiratul ihram ki jolo napa no suju makotiha. Jadi tetap itu dibuka takbiratul ihram. Kemudian ya namanya ganakan nama kunreye. Kamu wita tahu panrita di napalaba tapi ya ko Syafi'i tidak boleh. Ya mega. Ya sadang nama kunreye. Itu bukan wajahun. Iya, termasuk aurat. Jadi ya ko masali sapa ki nagantok walong we batal di sampajange ko Syafi'i. Iya. Makanya upasang ibu komeki amang angkat tu salisa pole Malaysia. Ya pakai ko engkau ko pada karek nagat tamen relo ko sadana. Angkai tu matak kami tu tak jai tu ditarik makos. Iya makiro telih. Nasabak ya sangi wajahun iya mi oke capak nasadangi iya yawa nasadangi loko alonge aurat nih nasabak tanya na wajahun karena sudah masuk leher nah iya tanya aurat makun raya itu rupan nami may ganina kena man rasa di iya jadi angka tu salisapa tak tutup makobu angka memang tutup angka ikat menre lokwe iya mega tu tahu maka dan apa kalian ini di mak baca oke justru itulah yang paling aman makanya komeloki aman iro telih betul nama soli bu di mo iya tu bahaya nama kunraya nasabak dua tu alon nasi bau dua namo silampa mi ulu tapita batal tu sampai jata apa iya tu ulu aurat
Jadi iro sarakkan kesarak na sampajangnya agak menutup aurat, tatutu aurat iya ko pitai ulu berarti batal makanya ketumakon re masali sahabat pita ko copo-copo di nawat di itu batal ina sabab memang makanya pakai ki palapis lebih aman. Iyo po bulu-bulu halusu yo ko tanya rambu asanna bulu nih si salah tuh makanya bulu mata, buluan nih, bulu inga, bulu cepi, ikan bulu mana nih tanya rambut ya ko rambut iya ko iya halusu ko bulu de na marigaga pita iya ro iya minareko palay kong kasali sapa itong karenda-renda na ya sa kadulu na minre tato padante na yung mako masalah dito iya jadi perlu ki matika jadi ini naro majelis taklim ya na majelis taklim na podang insyaallah malomo nih jadi tahu usahakan nih menghindari itu ya. Kami mato ti balu ya salisa Malaysia ni ya wasal apa rata-rata di Malaysia memang pakai itu karena mazhab Syafi'i. Kotomi itu di Indonesia maka gaya salisa patah iya ma tingkak kena rinda-rinda dia mereka iya dia mereka kono lemu lakit tamalia ngangi dia mereka namo 10 tingkak na kono lemu meli iya dah iya. Dan tidak masalah bu, pakailah pakaian yang terbaik ketika mau sholat. Iya, ang kepesan na guruku ya itu di Torikoh. Maka daya nang kataw na pakai mo pakaian na makanja ekome mas sempajang. Denang katu na masusa pakalinon. Yan ang kataw to lilipa lusa na minapake mas sempaja sila dato masapadale itu. Iya na tu padamu itu kalau mak juma na pasangan lada ajasa lalu ko nak kalau ko mak juma ajasa ko demo ajasa ali pakai mo kami na makanja supaya magay madeci ni bijam-bijam karena memuliakan hari yang dimuliakan oleh Allah. Iya jadi maka itu tahu pandai tapa hakiki ya ko cia ko masus sapak kalinomu de na macipi pakalinomu pakai mo makasingi ko mas sampaja. Aja na yung moro dastar ya mo ya suso nga bolo ya mato ya suso ya mato ya suso nga pusa ya mato na pakoy ya manasi na buka ya mato ron napa ya mato na pakai lo mas sampaja aja jadi gurota ya itu jadi itu kuncinya mudah-mudahan itu pesan jadi mega tuh wasiat itu jadi apalagi makoko kan dia nama mega ni tahu dia nama reji pakaian na to mau pakaiannya makoko na mau tak dua ni lemari apalagi majelis taklim ni cantik na bobon na ibu-ibu tapi biasa tuh tak terlumpur lami baru sih baru baru pu imang baru iya napa nih pakai masyaallah iya jadi ya rode nasaraga dia mereka iya apa enggak tahu tuh medari codok gara-gara saraga apalagi tuh ibu ko memang foto nasak asuku joli ko dia pada wajah juta dia pada aja majah kasih nyawana tuh iya ya kong kalian wajah junna kada onri tengah ko iko aja tak kada suku jolo iko itu biasa tuh kasih gara-gara makor na tersinggung dia naloma pengajian iya jadi itu kuncinya upasangi banyak hal itu Pak Bu. Kemudian upasatoki hati-hati sekarang itu penyakit ain no medis tanya penyakit doktoro namo tacan nyeri mana doktoro itu nroi makbura de to nasautu ko penyakit ain itu penyakit poluk ko matay ya kung kaaga makanja ita atau katau makanja ini tanatako dena matasab be masih kiri itu sampai biasa ko tahu nama cantik itu maka dah masya Allah Pak Puang Allah Taala makibuai itu maka dah masya Allah akibuana Puang Allah Taala roto jadi ya kung katairi tanah makan jalan dah maka dah ki masya Allah nanya mi katau makukai menonton pelekore nemu apa ibu-ibu majelis taklim ini kata
termasuk apa ibu ketua. Jadi kadang-kala melihat itu anak-anak kita, ketika orang melihat di situ jin masuklah penyakit, sehingga penyakit itu pada tak tamat-tamangi dari tak kejenak bawa makoi desa kedala saga poliwi itu ain. Pak Burana tuh dua di ru'yah, tapi angka tahu ru'yah dia namanya sau ko ain. Iya ko tisemui maka gara-gara iya nakan nai ain tasuri mak jenne iya rotawe napa tasuro dio talai wai jenne na si bawe dio na tabolorang ilakka na iya rotau nakan nai ain yaitu Pak Burana. Itu disiramkan punggungnya sesawai jenne na si bawe dio na ya miko deni risa maka dia nasabari nakan nai ain deni satu yo pukul risa moi manyamang isuro bami dia mak jenne napa dio nialo wai na yero wai sesa dio na napa ibolor lekak ne roto nakan nai ain paja nih itu Pak Burana atau di ru'yah, tapi tidak semua bisa di ru'yah. Angka ku ru'yah berulang-ulang paja jolo napa rewasi itu berat. Jadi perlu hati-hati makokwa. Iya na tu ampai to matot tariolo agi angka tudak-tudang biasa ki kumpura ki mama agasana mapil masari maga tudak-tudang tapang kahawa biasa tung ka angin matapo macake sadi agay po makadawe nyamap pagah itu ndak boleh karena di situ bisa masuk penyakit itu. Makanya makadaki alhamdulillah dia natamai gitu. Jadi dia itu nak kerba to materi lo kong ka pemali aja mau kada nyamuk peseding itu kan biasa ya tuh tomat ka tinggal ramo pero masih ada itu yang sekarang maka dah ya kong ka nak kamu tuh cenderangi maka dia cenderangi sebenarnya itu ain cenderangi kan itu ain. Jadi dia itu nanti bawa nih. Jadi ketika ada sesuatu itu kita lihat kadang masya Allah, kita katakan alhamdulillah, kita katakan barakallah, kata subhanallah, begitu. Jadi kalimat-kalimat itu supaya kita terhindar. Ayeuna tu ampai kong katau marepa tak kejenna, ayeuna tu magampan na tamay. Nah, ini penting sampaikan karena penyakit ini mulai banyak. Dia apa tuh nih sedotor burai? Karena bukan penyakit medis, maka demi itu nabi tak. Ia tu ampai watunna Nabi Zakaria, ini sana Nabi Yakub, anak Namelo Tama itu melalui pintu disuruh melewati beberapa pintu, maka aja naci di pintu mondoi Tama. Nasabak kamu mengertak ya anak Nabi Yusuf kan, jadi maka aja lewat di pintu lain, jangan menyatu, nanti kau kena ain. Itu. Ampamparang gitu, ampamparang. Natama ini lasah, itu bahayanya. Dan ini penyakit banyak akan kena di akhir zaman. Iya. Jadi upasangi, ya tu ampai zikiri itu perlu. Ya kongka agak-agak supaya tidak terkena penyakit itu, menghindari. Kamu tuh ada zikir yang juga bisa kita amalkan, termasuklah kedejakum, itu bisa. 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah Amanar Rasul itu juga bisa. Kemudian yang terakhir si tangan nih. Jadi yang terakhir upasangi angkat tu sikir ibu bisa kita amalkan. Tabace ko puraki masam pejam mengaribi ketelu. Tanya je sikir tasbih. Tasbih na malaikat. Tasbihnya malaikat. Jadi makadai nabi tak nigi baca ya tasbih na malaikat namo pada gan nabusawa kotasi edosana angkatina dampeng pong Allah Taala. Ya pe kong ka makibua ya tassalam dena tasusu amala madicen. Itu kelebihannya. Jadi tak apalah icek dek ya roh. Itu nama lampi, itu nama puncuk sisan. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Ya roh. Jadi apalah nih. Jadi subhanazil mulki wal malakut,
subhana zil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Iya. Jadi ini riasat tasabdina malaikat. Jadi subhana zil mulki wal malakut, subhana zil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ya, insyaallah mudah-mudahan ada yang kita bisa petik. Dapat nenungi pengajian tabu berapa kali? 1 kali 1 bulan. Iya, namo cica misi ulang. Apa dari itu ko ya to si ko minggu-minggu cinam pernah bosak. Iya. Pak Makurwita yana pengajian ta usaha kami pananungan makom itu tu semangat ya kalau ma pengajian katonang kato makuntu si sallallahu puran di mapanguju na baki tanga ang kato tu nang kana semangat lada de penasara na mena juga iya makome mayasanya tepat ya ko takko malam-malam may tepat ta baca la ilaha illallah tapi ta palampiri wi aja tak ada la ilaha aja tapi lampiri kadaki la ilaha illallah ya kodenya ya rota baca Allah Allah itu yang menguatkan iman. Iya itu sikiri na ruwe maka di Allah ya ko sikiri sukuna la ilaha illallah tapi tapalampiri aja tak ada la ilaha illallah deh kadaki la ilaha illallah. Nah insyaallah itu jadi du pekabaru tepat dengan itu saya kira ya no pengolongan itu kami makutana Bu itu kagak di oh iya silakan Bu. Terima kasih mengenai masalah salat sunat Iya. Ketika kita mau menunggu maghrib dan isya. Tapi pernah saya dengar juga sebaiknya itu salat sunat dilaksanakan di betul ya. Ya, bagaimana ini dengan salat awalin Iya. Betul Bu. Terus dua masalah masuk tadi itu misalnya kalau kita langsung kita sujud apakah sudah terhitung 1 rakaat atau ya iya. Pertama iro sampaja sunnae masarolab di inareko okui boleh ijamah masarolab di makanya sholat sunat itu memang kebanyakan dikerjakan di rumah jadi yolona loro makanya aku ki boleh kode tona to terlambat mas sampai loro yang kode ini dapi kata derek pamulan nai mangi koki boleh jama lo sampai sunat loro oko lalu masih ge jama apa ya se iya tu dapi kata derek pamulan nai mangi naiya mas sampai sunat jadi namo matangangi mas sampai sunat bu napai sirakan nakama tawe yakin maka dia udah api matu kata derek pamulan nai mangi ko selesai kan sampai jaku tapi soban langsung talukai kata derek telah lepas kita mengambil sab nasabak magi lebih utama mendapati takbir pertamanya imam dibanding dengan sholat sunat kecuali angka 2 sampai sunat dino disalai namo kama tahu jatuh tasalai kega sampai sunat subuh si bawa witir aja tasalai kemudian iya kok maka dapat konia wabin iya komelo ki jamai awabit ko boleh dia nama regaga tapi ya komeki pakai mata jawat tu mengaribi tapi kau tu ya tatajati waktu saya ko masih itu tidak masalah itu justru lebih baik nah sabah angka hadis qudsi bahas sih makiro yang kedua demetona tareke bu ia tu suju nah sabah mapamule rokok ko dia tadapi rokok asal yame meni berarti ya ko suji demetona dibilang tapi ya ko kata bereki langsung tak curi mange suju talolongan ngapalana tapi tidak terhitung nah makanya itu aja tak ada utajak banding menrek nama tu taruh ni jolok makan deh na kalau sambung deh selama sempak mopi tadapi suju kata takbiratul ihram ki napa langsung suju jadi ro baca suju talolongan ngapalana tapi tidak terhitung nanti dia harus diganti itu tapahan ibu tuh iya
Itu nagaga, Bu. Oh iya, dia nagaga. Terima kasih. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.